Christian ikitiwa hilele i Christian na penu ay loy perfume ikikap mo why to kibanglel agim kinam khase Christian hindan taktakahin ka kivang mamay sumle pai kya ipuai pipi zia kwa hiai tan pitung himalo mo heu tu tele anak yanwa Gam le Nam na hiya business bawl mina ahin na tani boy en mi si san pe business bawl na sang dibo zana mina sitang ki boy kiawa pite ki hei asilwang atupa ahidia waya silipal tak kong bapya ken en ngam lo kaya sa min asang dam na isun sunutani boy min atapa na isun sunu apasal in mamau azin mamau tanu boy bol siya taong pagsaon dia mental illness na pagsaon dia tutungin na PTSD agoy pagsaon dia le pwede keteng na ilo pagsaon dia anxiety disorder na pagsaon dia tutungin na en sumdon na sang di mo yan mi si sanay boy mi si san